Minkejja li l-ġurnata tal-Ħadd kienet ikkaratterizzata minn temp sabiħ, ix-xeni tul l-ixtajtiet tal-Gżira u tas-Sliema kienu għal kollox kontra temp sinonimu f'dan iż-żmien tas-sena fuq l-għadwa tar-rebbija. It-toroq kienu nieqsa mill-karozzi u għera minn nies. Dawn kienu x-xeni li sab Net News meta żorna għar id-dud u x-xatta ta' Sliema flimkien max-xatta tal-Gżira. Dan hekk kif il-miżura tal-Gvern li testendi l-kwarantina obbligatorja għal kull min jiġi barra l-pajjiż minn kwalunkwe pajjiż madwar id-dinja minħabba l-coronavirus kellha l-effetti kbar tagħha fuq il-qasam turistiku f'pajjiżna. Fost il-ftit nies li sibna f'dawn l-inħawi, sibna sajjiet jistat mal-pix ta' id-dud kif kollu ta' anzjani jippassiġġjaw u bil-qiegħda fuq bank. Spikkaw ukoll bosta nies l-aktar żgħażagħ li għażlu li jagħmlu l-eżerċizzju mal-promenad u oħrajn jixxemxu jew jilagħbu fuq ix-xale. Innutajna wkoll numru ta' familji, koppji u barranin li frekwentaw gabbani, kafetteriji u ristoranti bi stabbilimenti oħrajn jagħżlu li jagħlqu l-bibien. Fost dawn in-nies sibna l-koppja Olandiża li f'dawn l-aħħar snin żaru l-pajjiżna darbtejn fis-sena u staqsejnhom kif is-sitwazzjoni tal-coronavirus affettwat il-vaganza tagħhom f'pajjiżna. Arrived here on Wednesday and then nothing was the matter. In our place at home there was, but here there were no problems. And well, we just agreed to live very slowly and enjoying the good weather and the nice people. So nothing much of a problem, I think. Have you taken any precautions while meeting people? Not really. I wash my hands a bit more than normally, but not really. We don't shake hands. we only kiss each other and other people, and that's it. Anki l-istudenti li ġew f'pajjiżna bħala parti mill-iskambju tal-Erasmus ġew affettwati u spiċċaw maqbuda hawnhekk, kif spjegaw żewġ studenti ġejjin mill-punent ta' Franza. School is stopped for now, and we don't know when we can go back to school. You know, Malta cut all the flight between France and Malta, so we're almost blocked here. And our school doesn't say to us that we can come back. They prefer that we stay here because maybe to do our exam in June. How are you spending your time now that you don't have university? We stay at home because it's more suitable to stay home, to not give the virus if we have it. So we stay at home or we try to work on our own. Max-xatta ta' Sliema u l-Gżira bosta parkeġġi kienu battala mill-karozzi, meta normalment wieħed għajla jsib fejn jipparkja. Anki l-għaneġ privati għat-turisti li jduru l-Gżejjer tagħna ma kinux qed joperaw. Għajra l dik minnu lejn il-Belt Valletta.